السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني ويا حساب مكافم نسان اللي السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني ويا حساب مكافم نسان اللي السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني ويا حساب مكافم نسان اللي السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني ويا حساب مكافم نسان اللي جلكبني فاروكو مكا ربي رحمن يا إلهي أرجع يا دائم الإحسان والقس رحمة بردوني يا ردي حتى كافير اللي السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني ويا حساب مكافم نسان اللي صلاة سلام على أبي القاسم خير النبيين سيد بني هاشم أمتك السني تأود قمني يا رسول جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني ويا حساب مكافم نسان اللي في أبي وأمي يا سورة قلبيكو يونيني سين فارسي ميمال كباركو فارون كسان دوا ونيتا أونغري نماتي فينغالي السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني ويا حساب مكافم نسان اللي حالي غري نما أنا دينكي سيسي رسول كينيا فارسون مالي في سارسي هنا فاتو كبي إسا فارسو أولن غراغو بي واللي السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني ويا حساب مكافم نسان اللي محمد الأمين دالوني مكتي قدتشوني سانيس براچو متي جولو مرة كبي سنة مفسو جدوف تكا غرانغلي السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني ويا حساب مكافم نسان اللي أبان عبد الله هاتي أمين هذا حال ساني غاري غوستي قريشي دا وربين كو أمي هندايوني جالن حتى ملايك اللي السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني ويا حساب مكافم نسان اللي عالم فتي جدا يا بو قريشيني وصو رسول فاني بران القاميني أمين ججون ومن هندمتي إيساني دوبرتي بديرت اللي السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني ويا حساب مكافم نسان اللي أفرتما جنان عمري نسانيتي ربي نسان إرجي رحمة قودتي غردنا الإسلام المانا ما وامو أجر إيغالي السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني ويا حساب مكافم نسان اللي سيدنا جبريل كرب فيلتي لوح المحفوظ الرا قرآن فودتي يروم تاكتي بيت العزا في دي وبدو يوم اللي السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني ويا حساب مكافم نسان اللي بيت العزا في دون رمضان كيسا هل كان قدري كابو كيسا يا بوليسا قدري هل كان سني ورامي الكاورا نتاسيسين اللي السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني ويا حساب مكافم نسان اللي وصو رسول جيران قودا هيرا كيسا اتفيدي جبريل أمري ربي إسا إقراج جوداني قرآن الرب سو كان إني إيغالي السلام عليكم يا أحمد جلالي السلام عليكم يا أحمد جلالي أكانوا رانفني
dubbatan lafa kaaniiti waamicha eegalan cibaada rabbiiti bara gaafasanii muslimni dachirra hin jiru tokkollee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Namoota walgahee irra naannawanii rabbi tokkichomsa isaaniin jedhanii akka milkooftaniif guyyaa firriifilleen barnamaaf hin tolle. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Kufriif shirkii haqee lafarraa balleesse magada diin islaam oliif gadi yaase ammas muumintoota achitti gurmeesse rasulli jaakullee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Abubakri Siddiq rabbuma milkeesse jalqaba dhiirarraa isaatu dhugumse dubartoota keessa ammoo Khadiijaadha dagatu waan mallee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Ammoo ijoolleerraa kan dura dhugumse Aliyyul Haydari leenca hatii deesse gabrootarraa Bilaal kan dura imaanni qalbii isaa galee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Makkuma keessatti jalqabamriisanii kaafiroonni rasul baay'eedha miidhanii isaan xiqqeessuudhaaf gariin irraa darbee tilluu gaalaatillee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Rasulli keenya faan baay'eedha miidhaman garuu obsaaniiti diinnutti dabarsan kottaa jabaanniiti barannee barsiifna illaafisnuu nullee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Sahaabonni dhaalan ilmi rasuularraa walirraa dabraati nu gahee gaarraa karaa isaanirraa of duuban deebinu wallaahi yoomillee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Karaa isaanii malee karaa biraa ayyaanu kanaaf karaa isaanii maaloo haa barannu karaa isaanii malee kan biraa dukkana barsiibuu saaqilee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Yaa habiibii kanko anuufin sodaadhe guyyaa hisaabamuuf kaafamee dhaabbadhe magantaa keessaniin na bira dhaabbadha an hamaa ta'ullee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Yaa caalaa uumamaa yaa ana hiyyeessa yaa Jaalallee kanko isinittiin deessa guyyaa mizaananii dalagaa gabroota khayrii fi sharrillee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Guyyaa dheessuuf teessu haati ilmaanirraa abbaanis kan deessu barii ijoollee sarraa waasiin kan koosuma yaa ergamaa rabbii har'aa fi boorullee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Yaa kan fuulli ifu akka biiftuu baate isin wajjin ta'uuf onneen koo dheebote ani manguutummaa keessaniin abdadhe dadhabaa ta'ullee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalalle. Akaanurraa nafne guyyaa hisaaba
mata hataawaniif yoo argan yaatima hundaa furaa mata godhuu fi jiraatan baraa beelaa dallee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalallee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalallee. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Guyyaa nafsi nafsi jennu baraa nuti rasuulli jedhan ummati ummati baguma ummata keessan irraa taane yaa Taaha biirillee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalallee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalallee. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Irra coollee nama yaa goota gootota yaa kan rabbiin godhe alamaaf rahmata yaa nabiyyi rabbi hundaayyuun tuffattan harkaa qalleeyyillee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalallee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalallee. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Yaa Rasuulallahi isiniin faayamne yaa laga jaalalleen dhugee dheebuun baane isin qabaachuun koo waa hunda naaf jaale yaa Ahmad Jaalallee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalallee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalallee. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Yaa obboleeyyan koo isinin jaaladha du'aayi naa godha jechuudhaan dhaammadha nagayaa naa tura asittiin goolaba nashiidaa kootillee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalallee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalallee. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalallee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalallee. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamuuf kaafamnu saanillee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalallee. Assalaamu alaykum yaa Ahmad Jaalallee. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu kaafamnu saanillee. Garee Abul Qaasim jaalalleewwan nabiyyi rabbii kan yeroo hundaa alayhi salaatu wassalaam maadaamati llayaali wal ayyaam. Akaanurraa nafne guyyaa hisaabamu